Okay, good morning guys. Magtubag sa tag-isa. Kay before ta mag-duty. Okay, sa oras. Okay na. Okay, engineer, ngano man nga naman jud tay mga sapian nga relatives. Ay lang pandamay ha. Nga inig i-invite ta sa ilang okasyon. Backstage man mi perme kay ting hugas sa plato. Agoy, kaluoy ba kayo? Unsa may maayo, engineer? Dili na lang may muadto sa sunod. Kaluoy ba niya to sinder? Oy. Mura man tag di katingog. Oy. Na. Maglibog ko ba kung unsay akong i-advise ani kay wala ko ka testing ani sa tinod lang. Pero kung imbitaron mo sunod aning inyong parente nga sapian, akong i-advise sa imo ha, adto. Kay di hinumdumin akong gingon. Dapat mapasalamaton ka nga nailhan pa ka ana niya. Na pinakanindot nga advice. Kay kung i-relate nimo ni sa kuha, mo nang dili ko ka-relate ani, kay wala ko sukad giimbitar nga kwartahan namo nga parente. Okay, kay ingon man ako mamagpapa. Naman tay mga parente dong. Natay parente dong nga mga kwartahan oy. Pero wala lang na sila kaila sa ato. Ay! Hayahay ka kay nailhan ka. Giimbitar pa gyud. Nakakaon pa gyud ka uban nila. Bahalag tigluto sa bana tig hugas ka sa plato. Ang importante nailhan pa kanila nga ila day kang kaliwat. Ang sako wala. Wa ko kay nomdom. Kay kung ako ning i-relate pod sa among pamilya, kung nay okasyon ha, kung dapiton mi didto sa among mga uyuan or kami pod magdapit sa ilaha, ang ako lang ginoobserbahan, tinabangay ra gid sila. Tinabangay sa pagutad sa panakot, luto tanan, hugas plato, kung mag-ihaw sa mag-ihaw sa baboy, kung maglitsyo, tinabangay sila. Say mahubog. Tinabangay mo inom. Ayaw koy! Yun ana. Ang naganindot ato, wala dyan magmahay, ano man. Pariho man may tanan og status. Pari-pariho gid tanan og status. Sa ako ha. Kini sa imo ha, dili ko sigurado unsa imong sapian nga nga parente, kung layo ba kayo or duol ba kay sa imo ha. Kung i-relate nimo sa ako, wala ko ka-testing. Kaluoy kayo. Mas luoy ko. Okay, nami parente, nami mga kaparentihan ko no, ingon ni mama nga kortahan. Pero wala sukad mi giimbitar. Hayahay pa ka nga nakatesting ka. Unya karon kung gibati na kag pagmahay din ha. Ayaw sa kagol. Ayaw kagol. Ayaw kwan. Mas kwan man to giingon pa sa Biblia kana serbisyo man ka mapaubusanon ka. Bulahan tong magpaubos kay siya ipataas. Yan na. So sa samtang karon nga medyo ubos-ubos pa imong status, estudyante ba ka? Or unsa ba imong status kung estudyante pa ka, paningkamot maka tiwas kag eskwela or maka marang-arang imong paningabuhi ba? Pag imbitar ka sunod aning imong parente nga kwartahan, adto lang gyapon. Pero na kay gamay nga bag-uhon, magdala sa gag imong putahe or mino nga isagol nimo didto ba. Niya kung pahugason gyapon gas plato, may problema. Kan man na serbisyo man na. Magpaubos man na. Nya nga hantod-hantod ana, maotro man na siya. Timan maotro na siya. Nya hantod nga kung imbitaron na pugas sunod tuig nya naturni na ka. Mawaw na nay pahugas oy. Imposible kay attorney pahugas bas plato. Di ba? Objection, Your Honor! Anaon ka na, oy!
Oh, engineer ba, ipahugas plato, now, dala nagmitrosan wa. Suklo. Okay, arang himuang paningkamuti nga na motivation nimo ba nga marang-arang ang imong kinabuhi. Oh, mo na ibutang man kadiha marang-arang ang imong kinabuhi para kung ikaw na pud tong mo plaster na sad nya kung namanggid tay mga nailhan nga parente nga ubos-ubos na tog status ato pud silang iimbitar nya dili na to pareho sa imong nagian nya alin na magaw anita dire gaw enjoy ba ana. Dili na sila tigugas yun na kay na imo mang nabati to nga di maayo da para sa imo. Mo na siya. So sa pagkakaron antos-antosa lang sana. Adto gyapon. Adto gyapon kay importante ana nailhan ka. Sa ako pang giingon nailhan ka. Kay sa ako wala ay nagilan ako nga taas-taas og level sa paningabuhi, taas-taas og antas nga giimbitar ko. Wala ko katisting ana. Wala pod ko katisting hugas. Sad na siya. So ato lang ayo pagmahay. Himuang nga motivation na. Nga magtinarong ka sa imong paningabuhi. Dayon ngadto maplastar man puga. So ikaw na po dayon tong mag-imbitar. No? So ayo pagmahay. Kay January pa, layo pa kay December. No? Pero salamat kayo. Salamat kayo sa pagpadala. Okay? Kato ra guys.